Sizirhatsha size emzimkhulu wezorhatsha eAuckland Park eJohannesburg. We are starting to see serious climate variability. How can we, all of us, adapt to this changing environment? Ukuchukuchukuluka kobujamo bezulu kurakela phambili nokuphungula indlela zokuthola amanzi. Abantu bayeleliswa ukuthi bababalele amanzi. The ANC does not belong to DA, the ANC does not belong to LNZile, the ANC must reclaim its stand at any time. Usihlalo we-ANC eGauteng uPanyazaliso futhi i-ANC ngeyakahulumende webumbano ingasibona nge-DA. South Africa will use its G20 presidency to secure urgent progress on shared goals through several priority actions. Ungqongqotjhe wezobudlelwano bamazwe ngamazwe uRonald Dlamula uthi iSouth Africa isendimeni efaneleko namahlelo wayo wokusingatha imbizo ephambili ye-G20. Kuyasithokozisa ukubuya sibonane godwe endabeni zesiNdebele kwe-SABC 1 Lotshani Makhaya. South Africa ithi ibubeke ilihlo elibukhali ubujamo bezinto eSyria. Ungqongqotjhe wezobudlelwano bamazwe ngamazwe uRonald Dlamula bekakhuluma emhlanganweni abawubambele eJohannesburg. La bekakhuluma khona ngeze G20 ibutho lamavukela mbuso likethule umongameli uBashar al-Assad laqeda umbuso othethe iminyaka ema-60 wokubusa ngesandla esiqinileko. Kanti kusesenjalo Dlamula uthi iSouth Africa isendimeni efaneleko namahlelo wayo wokusingatha imbizwe phambili ye-G20. Umhlangano oqhakathekileko we-G20 ukubanjelwa enarhakazini yeAfrika. Indaba ezigandelelako zephasi lonke ezifaka hlangana nobujamo bezinto eSyria ngokhunye nakho okuvulelwe amehlo. Njengomana iSouth Africa namanye amazwe babeke ilihlo elibukhali ubujamo beSyria ngemva koketulwa kombuso kaBashar al-Assad. South Africa will use its G20 presidency to secure urgent progress on shared goals through several priority actions. These include strengthening disaster resilience and response, ensuring debt sustainability for low-income countries. uDlamula uthi iSouth Africa ifuna ukuqinisekisa bona amaqalontanzi wayo ayokuphumelela embizweni ye-G20 ezokukhanjelwa abaholi bamazwe anamandla ephasini. It's great for our country that we will be hosting so many meetings across the country. Nakusenjalo unobhala zombelele wenchaba ezibumbeneko uAntonio Guterres lindeleke ukuthi ethule ikulumo kilomhlangano. Umphathi weRandwater uSipho Mosayi uthi amaSouth Africa kufanele ajayele ukubabalela amanzi njengobana ukuchukuchukuluka kobujamo bezulu burakela phambili nokwehlisa imithombo yamanzi ephasini lonke qobe eminyaka. Nabe kakhuluma emhlanganweni weRandwater uMosayi uthi ukulungiswa komthangalasisekelo wamanzi angeze kwasiza kangako nange abantu bangababaleli amanzi. iSouth Africa ivele ilizwe lihlelelwa amanzi kanti nomthangalasisekelo selongewakade ubangela ukulahleka kwamanzi ngamaphesenti ama-40 esifundeni seGauteng. iRandwater ithi nanyana iragela phambili nokulungisa umthangalasisekelo abantu bakhuthazwa bona bonga amanzi. We are starting to see serious climate variability in terms of flooding, in terms of droughts. How do we build resilient infrastructure? How can we, all of us, adapt to this changing environment? Izazi ziveze ezinye zendlela eziqhakathekileko ekulisana nomraro wamanzi lo ukukhandela umonakalo omkhulu. Understanding and addressing the interconnectedness of all activities and events. It's important that we see the bigger picture. If we don't just focus on our little portion of it. Increased focus on repairs and maintenance of infrastructure that positively impacts the human behavior. Izakhamuzi emaboningi eJohannesburg ebezinganamanzi solo kwangomgqibelo zikholekile ngalokho. We didn't get a prior notification that we won't have water, so we didn't get it. When we woke up, there was no water. We need water to cook, need water to bath, need water to clean. You can't really go anywhere because you haven't bathed. Inthunywe bezikhambela umhlangano lo ezivumelene ukuthi kufanele kusetshenziswane ukulwisana nomraro wamanzi lo elizweni elimi. Usihlalo we-ANC eGauteng uPanyazaliso futhi iBella Act kufanele isetshenziswe ngokupheleleko ngendlela engakhona ukusukela mhlamalanga ali-13 inyanga le. uLesefo bekakhuluma econferencini yephiko labatsha be-ANC.
Iphiko labantu abatsha be-ANC eGauteng lizokhetha ubuholo obutsha econference yamalanga amabili ezokubanjelwa eBoksburg. Usihlalo we-ANC eGauteng uPanyaza Lesufu uthi i-ANC akusingeye-DA namkha usihlalo wayo uHelen Zille. The ANC does not belong to DA, the ANC does not belong to Helen Zille, the ANC must reclaim its stand at any time. We might be a generation of government of national unity, but our approach is very simple. It's the total emancipation for power for everyone, so that the ANC must lead this government and the ANC must lead this country alone without any other person accompanying us. uPanyaza uthi kuhlogeka imbono emitsha elizweni elimi kanti iphiko labatsha be-ANC linethuba lokubumba ingomuso lelizweni. Ungezelele ngokuthi ukuthuthukiswa kwamakhono ofundwa ngikho ekufanele kubekelwe phambili econference lem kanti uthi lokhu angeze kwenzeka nange kungasetshenziswa ubuhlakaniphi bamakhompyutha i-artificial intelligence. Comrades, artificial intelligence is the future, and we must be the first province that should convert everything that we do to incorporate artificial intelligence. uPanyaza ukhombela amalunga wehlangano ukuthi asekela abaholi babo kinanyana ngibo ubujamo njengoba bakhethwe ngibo. Umnyango wezefundo uyelelisa ababelethi ngokuhlolisa abantwana enkolweni engekhe bakhona ukuzibhadela. Zimbawe ezi-99% esele zifakiwe ngehlelo le-internet zomnyaka ka-2025 esele ziqediwe. Nabe ukhuluma nembiki indaba ngomvulo umnyango wezefundo uthi ufumene imbawe ezingaphezulu kwe-344,000 zomnyaka ka-2025. Umnyango lo uthi abanye ababelethi ukateleleke ukuthi bahocise ukufakwa kwembawo ngonobangela wendleko ezibizako. Bangaphezulu kwenkulungwane ezi-55 abafundi baka grade 1 esele kwamukele imbawo zabo zokufunda. Ezinye imbawo ezi-124 zabafundi baka grade 8 kusalindele ukuthi zifakwe enkolweni ezinenkhala. Nanyana kunjalo kodwa omunye umbelethi uzwakalise ukuthwenyeka ngehlelo lokwamukelwa kwembawo ngesikhathi umnyango wezefundo nebe ukhuluma nababiki indaba. They declined me to a school which is walkable from where I stay. They declined me, which only one school, like it's only the primary school. We are divided by only a street, Alberton High. Usomkhandlu wezefundo Matume Chilwane uthi inqundo zokubilayeza zizokutshejwa ngasinye. Usomkhandlu uyelelisa ababelethi ukuthi bangakhethi inkolo ezibiza ngaphezulu kwamandla abo. I want parents to also understand, don't apply for schools that you can't afford to pay fees. I won't say even as a department, as government, we are going through difficult period in terms of our finances. We don't have the money to subsidize parents that don't want to pay fees. Kulindeleke ukuthi kuvulwe ngeveke ezako okufikela ngomnyaka ozako ngoChihweni ukufakwa kwembawo ezifike ngemva kwesikhathi. Kanti ekhasini lethu le-Facebook siba umbono wakho ngendaba yokuhloliswa kwabantwana enkolweni ngehlelo le-online. Naku umbono wakho uyalandela mbukeli. Thina abantu abanzima siyathanda izinto, siyathanda ukukatelela and ekugcineni sihluleke. Sibabelethi sizokufaka abantwana enkolweni esikhonako ukuzi-afforda singayi ngomakhelwana ukuthi wakhe umntwana umfundisa kuphi ngoba ngithi esazi isikhwama sethu. Awube khona indlela ngempela elolu umnyango ozowazi ngayo ukuthi ufundisa abantu indaba ku-apply online. Indaba ku-apply online ngempela yenza abantu abakhulukazi asebebadala nabahlala emakhaya behluleka kakhulu apply ingane zabo. Ngile libangela ukuthi abazali ba-apply noma kuphi nalangeze bakhona ukubhadala. Akutshentshe ihlelo leli kube nehlelo elingcono loku-applyela abantwana enkolweni kunokuthi ku-applyele online abazali ngeke bazifake enkingeni. Yebo siyayizwa imiyalelo ikakhulukazi yomnyango lo wezemfundo ezisekelo kodwa kuyomela ukuthi benze isiqiniseko sokuthi bengashayi imithetho ezocindezela kakhulu abantu ngoba abantu akubona bonke abakwazi ukwenza izinto online. Udaba olubi kakhulu leli especially abantu abasemakhaya ngoba abaningi abakwazi ukusebenzisa lento zama-online plus futhi ne-network endaweni zasemakhaya ihlupha kakhulu. Umbono ngombukeli SABC ayizukuthosa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli.
nasibuya entolo. Solo ngiyakhamba ama-event afana nala nokho ingithethe yangibeka emgangathweni. Nami ngizele ukuzokubona ukuthi umasipala tethu usenzelani, sibone ukuthi singathengani kuma-stalls. Umasipalata wethembisile ubuthelele izakhamuzi zazokuqalisa ngemisebenzi eziwenzako. Ubukele indaba zesiNdebele kwe-SABC 1 ziyatholakala ku-YouTube, ku-SABC Plus na ku-Facebook. Asirage nazo. Imphathimandla ziyelelisa imvakatshibukeli kunye nenkampani zamatraka ukuthi ziriyadisa amakhambo wazo adlula emkhawulweni welibombo. Umkhawulo weRisano Garcia uvaliwe eMozambique solo kwangempela veke. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chrissy bekadosa phambili ijima lokuhlola zokuphepha endleleni nemphathimandla zomthetho emkhawulweni welibombo eKomatiport eMpumalanga. uChrissy uthonyekile ngengozi zendlela kanti sekubhubhe abantu abali-106 solo kuthome inyanga uNobayeni. Imjeje mide amatroga ajame umjeje endleleni ekuli N4 emakhilomiteni ama-20. Abachayeli bamatrogo bakhulelwe izinhloko abasazi benzeni. Lapho bajame khona basengozini yokusahlelwa nesizo alikho. Yesterday they tried to open the gate for the empty truck, South African registration, and come to this to SA side. I mean SA side, ne? So we complain because I'm driving Mozambique, ne? Thursday we've been here until today, and the toilet, we have no toilet and no food. Usavaliwe umkhawulo ehlangothini leMozambique njengoba nabusachubile nje ubujame elizwenela. Imvakatshibukeli nabachayeli bamatrogo bayeleliswa bona bahlale bavula amehlo. So we are urging to our community in Mpumalanga and beyond, in the whole country, that for now, let them stop until the situation is back to normal. We cannot guarantee the safety of our people. Ungqongqoshe wezokuthutha uthwenyekile nangengozi zendlela. Amatrogo kunye nembhesi anesandla ekukhuphukeni kwesibalo sengozi zendlela. For the first 5 days of December, there have been already 162 fatal accidents with 193 deaths occurring. To date, Gauteng and KwaZulu-Natal have the highest number of accidents and fatalities. Mpumalanga has accounted for the highest number of impounded vehicles, with 267 vehicles being taken off the road. Kusenjalo eMpumalanga imphathimandla zithi zizokuba nabasebenzi abaneleko ngesikhathi samaholidela. Abasomabhizinisi abasakhasako ekubalwa kibo nabathungi bezembatho abaphotheli nabagwali baba umasipalata wethembisile eMpumalanga bona enze eminye imiqaliso yendleleni lapho batshengisa bebathengise imikhiqizo yabo. Lokho njengoba umasipalata lo bekabambe umqaliso waziwa ngeFamily Street Market eMthambo Muhle ebeyaziwa ngeKwaGafontein C eMpumalanga. Umbiki ndaba wethu weSABC uComfort Masombuka noSokhemeri Class Khosana basihlanganisele nakumbiko. Lo umqaliso sizukufukula umnotho endawo ezisemakhaya bosomabhizinisi abasakhasako kumasipalata wethembisile hani. Bonke bancamela ukutshengisa bebathengisa imikhiqizo yabo nemisebenzi yezandla. Bakwamasipalata bathi ngalokho babe ngokuthuthukisa imikhiqizo yenziwe ezakhamuzi zendawo lebona yaziwe khudlwana begodwa lokho ngeza umehluko emnothweni wendawo. Yeke lesi stiki sokuveza amakhono nobuthakha. Ekugcineni sikwazi ukuthi si-create into esiyibiza ukuthi yi-locally produced goods lapho wonke umuntu uma athenga the first option kube umuntu wala ethembisile. Sinasenzela abantu bethu bebusiness abakhona ngapha bethembisile. Sebengilokho sibanikele ithuba iplatform lokuthi bakhona basitshengise ukuthi bathengisa inani. Then sikwazi ukuthi sibasupport thina ke abantu bakhona khona la ekhaya. Lapha kuthengisa ukudla, ipahle ephothelwako, izembatho, abanye balungisa nenhluthu hlangana nokhunye. Khona nabagwalako Thabo Mbonano umgwalo uthi imqalise efana nale yayichugulula impilo yomuntu.
Into eqhakatheke kakhulu kimi kula ngiziveza khona ngiveze ikhono lami khona ngoba ngabona ukuthi usivalelanga ekhaya ngizobe ngikhambe nendwele engcono ngiveze and so long ngiyakhamba ama event afana nala nokho ingithethe yangibeka emgangathweni umbonana uthi unethemba bona ikhono lakhe lizakwaziwa kude neduze abanye abosomabhizinisi nabo bawamukela umqaliso lo. Business is picking up, it's good. People are getting to know the shop. Sisanda ukuvula sine 3 months sivulile. And then last is a showcase. Bebakhona nabazokuthenga. Nami ngize ku marketing ngizobona ubuhle ebenzakala la eThembisile municipality futhi siyathokoza siyabona kunento eziningi ke sibone ukuthi singathenga ini. Nami ngizela ukuzokubona ukuthi umasipala tethu usenzelani sibone ukuthi singathengani kuma stalls. Abosomabhizinisi abalabathi bakhanika ngathana umasipalata angaphakamisa inyawo emiqaliso efana nale neminyanya efana nale ayenza amahlandla amaningi ngokubuyelelweko bakhona ukuziveza nokuzibonakalisa khudlwana ukuthi ke imikhiqizo eminingi ithengwe khona ekhaya apha endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngisemthombo omuhle eKwaGafontein eMpumalanga. Ukulwisana nemikhwa yokuhlorisana ngokubulili kunye nokuqeda umukhwa wokuzibeka kwamakhosi maqalo nanzi ingwenyama yamaNdebele uMakhosoke wesibili ayowavulela amehlo. Umlayezo lo uzwakele nagcotshwa inkosi yakwaManala Mpongo uSoli Mkhutshwa Mabhena engwenyameni eKlipfontein ncanga kwaMhlanga eMpumalanga. Prince Solomon Mkhutshwa Mabhena angengikhona ukufunda ID number yakhe as inkosi of the Manala Mbongo traditional community. Khoshima yepa ungasinika ingwenyama la ilikosi bona ubukhosi obu uligugu kuye kufanele buhlonitshwe sebenzele isitshaba. Imphathiso zomnyango wembusweni esingini senkangala besihlangana kwenkhambili ebeziphekelela isitifiketi esifungelweko semvumo esivele emnyangweni ozombuso ohlanganyela eMpumalanga sinikela inkosi uSoli Mkhutshwa Mabhena. Ngithokoze zonke imvakathi abomama nabobaba abodadewethu nabafowethu abantu bethu abakhona la kwangathi uzima ngasiphephisa engozini zonke ezikhona asandisela amalanga okuphila ehlise umoya wakhe ocwengileko zonke izinto zikhambe kuhle. Ibumbano nokusebenzisana zizinto ekuthiwe kufuze zibekelwe phambili. Abantu bajugulukile, abantu sebayakwazi ukuthi manje nakunomnyanya or kunembizo ngemakhosini baye ngakhona. Lokho siyakuthokozela. Lokho kuzokwenza ukuthi nabantwana bakwazi ukuthi bafunde ngamasiko. Amalungu omphakathi abuka imisebenzi yamakhosi. Kuthabisa kakhulu ukuthi sibone igovernment yethu eku-government of national unity isikimela izinto zobukhosi kangaka yakhombisa ukuthi kunala siyakhona. Undaba ezithu Mkhutshwa kaMbongo uthi okukhamba phezu kwemhlahlandlela kanti ingwenyama ithe ubuholi abuthengiselana endabeni ze-SABC. King Philemon Sikhosana eJohannesburg. Kezemali iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Asikhambe sokuqala kokwezi FM nabaphethe ziphi namhlanje. Sihlahla nithi niphethe zomhlangano we-G20. Ngiziphi ezinye ezikhamba phambili ngapho? Umnyango wezefundo khona lapha esifundeni seGauteng uthi abafundi laba baka grade 1 no grade 8 ukuthi babanikele inkolo abazofunda kizo umnyaka ozako ihlelwelo likhamba kuhle. Abachayeli bamateksi laba bamabanga amade abangenele umchagalo eDurban. Kuthiwa umchagalo lo uthinte kabuhlungu abakhweli khona lapha esifundeni saKwaZulu-Natal. Ngelihlangana nezinye ke siziphetheko enambama namhlanje. Sithokoze ithuba.
sithokoze thina Sihlahla Lotshani ekhaya ngomvulo livulileke ngaphange Tjingalanga yenarha yeSouth Africa kuthi ke ngaphange eMpumalanga silithole lapha amathuba wezulu alinganiselwa ku30% nawuthi uyaqala lapha eMpumalanga Kapa nawutshinga lapha esifundeni saKwaZulu Natal maphakathi utshinga eTlhagwini nalapha eMpumalanga ukuza ngaphange eGauteng nge60% nakezinye indawo eLimpopo nalapha eNorthwest kusasa athi ke ukwehla amathuba wezulu nge30% kilezi indawo ikungule yake oyibonako kanti ke livale ngamafu ngaleke ngeCape Town livule nje phakathi kwenarha yeSouth Africa sithole lapha ke isilemukiso semjijo eduma kumbi kilezi indawo kuthinteka lapha ke aboPitori njalo abantu batsheje bayelele namhlanje sikani kusasa ke lokhu ke ihonakalo yemlilo wemango lapha ke esifundeni sange Northwest kuthinteke nesifunda sangaleke ngeFreystata siyakusuduka ukwazi ukuthi ubone amazinga okuchisa esifundeni sangaphange eGauteng sachisa nokho libuya nganeno iJohannesburg nge27 neSprings kanti ke iPitori nge30 lapha ke esifundeni sange Limpopo libaba lapha ePhalabura ukuthi ke ezinye indawo libuye nganeno khulukhulu ePulukwane nge32 lapha ke esifundeni sange Mpumalanga siyalibona kuthi lizakuduma ngaphambi kokuthi ke lidume kuzokuchisa hle khulukhulu esikhukhuza lapha ke eMiddelburg bomalahleni kwaMhlanga kwaGafontein bo30 bo31 35 kwaZulu Natal bonakala ke nayo ke Makhas angithi lapha ke ichisa endaweni ezinengi Port Shepstone ethi ukufuthumala nge29 ngemva kwamadina lapha ke esifundeni seMpumalanga Kapa kuyachisa endaweni ezinengi uthi uyaqala lapha ke bomthatha nge30 nasichinga ngale ngeTjingalanga Kapa iCape Town ifuthumele nge27 kuthi ke ezinye indawo ke kuchise khulukhulu ke lapha eClan William lapha ke eNorthern Cape nakhona ke sibonile ukuthi kuyachisa khulukhulu lapha eUppington nge41 iKimberley ibuye nganeno nge40 kodwa na ke kuyachisa hle lapha ke esifundeni sange Freystata sibonile ukuthi ngabane emjijo yezulu elidumako nakhona ke kuzakuchisa ngaphambi kokuthi lidume endaweni ezinengi Northwest njengeSouth Africa yonke nayo iyachisa hle endaweni ezinengi sokubonana kodwa ngesikhathi esilandelako dilo Okwanamhlanje kulungile bakhona abalingani bethu beSwati kusasa ngesikhathi esifanako umusa